Halo borok-borok kekerteng kejong ngadi hamid sekolah nyam ngasong sah ni apa shulong ngadi traditional station wat ha ba thai bus jain dia eastern bus jain dia kasih hills di menta ngalak kriat mama ngalak pos ai aku ni menyalik kana kemit Christmas te ngaskuat bani kai kani kemit Christmas kita time PB station neng hakapor kat ar baje kalau kumno pas ngai na kai kenca ngaskuat bani baik menta mani vlogging guys day telara pikwa ban wan bot yang irang shemito mentana yang menel kai mo bani pe kita Christmas night stage PB kalau kumno kas ngai nak kenca pe dia dan borok langit ne te yang nyelit pe tinggi setengah kali sudah baik non berusia dapat taga Christmas night kayak bayar bun beri mah dia yang ini lihat pes PB mah ani suksur biar imat uting ini dia mentang lah senang cash ni PB mah tambangi ikat kerja apa tapi sini dia nyerang kira ni nom sosen petnya kini sosun kata kapar keluar dia mentai nak mungkin harus di PB pengen nyepet hati kebun lagi kendiat lagi bulan Christmas oke kerja namun kebun ya datang ni lagi ni kenapa ni kendailan nama kamlon bermenung beyak syah kata si beje Christmas night sini deh mental kenjak lawas lemperat pintunya di mana ada benar benar berat ini sangat tambah dia kemudian dari latam aja ya kenjak berat tapi tambahkan bahan hampo BB point penjualan pening IP baik kena kecil senang tapi pak pentai yang ni apa PB point ban kidandan ki bay sender kana kaji setenat mata Christmas night hang ni kidandan ki bay sender tambah ki dukan barak te kilak hang let kajing club tapi ni nyelet kio kai Siapa pipai bak berandre ni apa PB point te kia bun fikir ber. Karwas kendala tikla duna hane tiga sing set ha kata Christmas night mah. Kan no kejutan nat tepi. Hey me, fikir pun tak. Tay gila dan gibaya shot ruan ni pop PB viewpoint te kajing ya bon ki bre to hangni or kidan ki kali baya ki sekolah or ki internet ban Halo para tangkini ke lakat teman-teman kita bengidanya kidanya buan haki jing enjoy ni mah Christmas night dia tangkini ke para wish you a Merry Christmas and a Happy New Year des kita berapa ningkong ini video semua subscribe lang ban klik lang tu like button share lang ke rumah bye